Kevana Methori ni cigumirite itura ria Kiamukuyu thiini wa gicigo kia umbunge kia Mbere Etherero vuva wa mundu murume wa miaka 32 kuraga mutumia wake wa miaka 28 na ciana ciao igiri cia miaka 9 na 5. Kuringana na andu a mucii, mwanake uyu uria uramenyekana ta David Kariuki aronekanaga ari na wagagu mathaa ma muthenya. Thaa 5 cia utuku nirio andu a mucii na a itura mareguire mbu kuma nyumba ya Kariuki na marikia gwikinya kuo maronire mutumia wake etirikanĩtie gitiri no ari na thakame nyingi mutwere wake. Magere ma kumuthaitha avingure nyomba ni mararingire thiga na matirari na wingi wa gwika tigagia gwita civu na munini wake aria maretire maabitha a borithi aria gwa kavinda ka makiria ma mathaa mathatu wanao marageririe kumuthaitha avingure na araga matirari na wingi wa gwika tigagia kuomora nyomba kuria marakorire auragite endwa ake agitumagira nyundo. Ndicine sume eragwire kani ndui muka akiuga mburi taria mbere akiuga ya kairi nyingi uma baturekarite ngivinyura ngithi na kuria vuva ngithi na kuvuva nivo ndathire na roreria na mweno akirwa wa gisisi wa murango no na mongi wa kwikarite ndi bau hai supportete na njara lakini takamenirete kana niretikaga muno ruku mbera my brother arikanirie na uborocio muka asoka gwiciana ara mara mamite marara mukirwe ni mbu mbwire kuwa andu kama binyuraga kuria andu mengi maragwite migwe ana mengi maragwite macoka tondu matije ni ndukiri kuwa riu ni maraokire makora kumbe ni Kariuki wa chamburira andu make. Andu a mucii maugite ni marakoretwo makimutwara thibitari kurigitwa guku makiuga wanathengia gukorwa ari mundu muvoreri anywa njovi na kulemera arakoragwa akiriva mutumia wake. Ni kuvinyuraga guku ari wiki kuvinyura guku gutengera guku na agitwara thibitari akithia akibewa ndawa agituka na wakawega ndawa icio kuona arathiaga mbere nacio arari anginywa mararwaga muno no cio niguo mwana twenda kuthitherera mungi cio tondu ana nyina ne thira kirira baro akorera mwikaririe no anga mwiri tucio ndizi mauga ane njovi sometimes ukinywa njovi agoka kuliva mungi ni mweno kangi no leno kanga muno no ralivagwa. Tuna advise vijana wawache madawa. Tuna advise vijana ambao wako ndani ya marriage, kama wako na shida za any marriage problems, let them seek advice. We have the church leaders, we have elders, let them solve in the right way. Maabitha a uthuthuria a DCI ni marathi na mbere na gwika uthuthuria wa gitumi kia mwanake ucio gwika giko kiu guku mwekwirwo avingiritwe thiini wa ceceni ya borithi ya Kiritiri nayo mere atigaire itwaritwe thiini wa mochari ya thibitari ya Embu level 5. Vandore va Inooro TV kuma kaunti ya Embu. Mbeta kwa Peter Mungai.